Hai menaza ting choma I zai hai menaza klumdlei nama indui ke zing kaji ket ba mai ting chwa gedere insa paulia gera dlei North East State Nagaland ge sam ka kibiki cabinet gene kam kyu gaibe Nagaland ge national highway go project gene gari impui ki sublei ne geze gedei pam po me minna hang ke du pa baw me du zai ne du mama te sia di bi mi compensation ze state go government ne pe ra hang ge kam kyu gai dile za aiza state ge Ministry of Road Transport and Highway MORTH mene rang ba gai dile Zain Assam ge makum tingkum chana jang kai jem dai Lok Sabha election wangka kadai bigan tara hange Congress mugu ticket teilu ze ticket ki me mina hang reaks na jem dai mena application je Congress me da ge pewang changdalei je ka chudlei jene Congress mena application pewang ra hange je paso angka ge let kai delei jene ticket hange nomination ki bigidu kacharang kang lakhet pera hange kam kyu gai delei jene Congress mena application pewang ra hange na lang ba ji lia gai biza teti ben dui ke ji kreuses kui mai gelei Kagane State Congress President Bupin Borane saja party mena application pewang ra hange peting je kain ti gai dai jen chonai dui ke jing kai je kana ri mai ria kain do gai kak dai delei je ka chedlei Zane Manipur ge hazet kana kuki me nai inki me kage kaklebe kak bok be pe begene kuki me chai di me mina hang rek te se jesna mugu ka chai pum jna indui ke jing kai sumai ge Churachandpur district ne ka chai pum ka habai beta funeral service program je bam delei je ka chudlei Zane Manipur ge hazet kana kage kaklebe pe begene kuki me chai di me mina hang rek te se jesna mugu ka chai pum je bam ning bam ket ge harau sulu je habai gai delei je ka chudlei jana pnui je ngo suisia gai je knui gai beta funeral service je peace ground Churachandpur ge ne bam delei je chige mina hang rek te se jesna mugu ka chai pum ro ge je mina hang hadai je ket mugu ka chai pum za Manipur Imphal Hreukine te ke be ka chai pum lei jana Churachandpur district ge bam ko be ka chai pum zemina hang hadai je sruk magulei je ka chedlei zai jige ka chai habai beta funeral service program bam bi ge je mina chang ma wangai delei je ka chedlei Zane North East State Manipur ge makum tingkum chana jang kai jem dai class grade high school living certificate examination hangge online ge na application pewang ra beja the Board of Secondary Education Manipur BOSEM ne let kai ne lei jana online ge na application pewang bata je dun jana indui ke jing kai sumai ge chudlei jana BOSEM ne school siki ge psuitem ram lei ne ja ipo lam ge jarang changai ne lei je du ka chulei jana North East State Manipur ge class grade high school living certificate HSLC go exam kai ramle ne chira hangya controller of examination ayam toine saja online gene form pe wang ra hangya nzo magje ndui ke jing kai gene makum tingum chana jang kai jem dai kre ke jing kai je minge lungle je ka chudle jai che pau chang kre ke jing kai je srugna kana ke ji ke lunge za form pe wang ra hangya leisi na me student mina hang ket ge ka charang kang hai me dai nzo ra hangya nangule je ka chudle Zane North East State Nagaland Kohima District Deputy Commissioner DC Office ta kige teti bedamai ge Advent Christmas ka ngi delei Zane Nagaland go Governor Lagane sanedu Nagaland ge hazet bam lei ne je Christmas zigene rechagai Zane peje Christmas je dise ibene suike longke te bigene Zane mi pum sak i je ngi chil rahange Zane Christmas je peje ka hingnambe Christmas changlo je Nagaland ge hazet bam lei ne je du rechagai delei Zane North East State Assam Dima Hasao District North Kachar Hill Autonomous Council NCHAC gu Chief Executive Member CEM Honorable Sri Debolar Gorlo Sane Jana Induke Jing Kai Summai ge 19 de hangi constituency ge MSC election makum tingkum chana jang kai jem dai gen tar hange nomination ro gai dele jaka chuli Jana ting tige MLA Jana District Chief Executive Member CEM Pungjabam bepu Samarjit Haflong Barnele je dautu hoja constituency ge Indian National Congress INC gu ticket teluzen tagule jaka chudle Jana ruling party Bharatiya Janata Party mena district ge seat kaije set ge seat kaije set luige helit gulei Jana seat kaije set ge jampui mi candidate
mina hang chumelamui zana BJP candidate mina hang kaije de set mroge za mina hang surugma ka hachi ko leja ka chedule za chi ka hachi me candidate mina hang kaije de set mroge mina hang surugma za rupali langthasa paja diung mogne driti tausen langtingene monjoy langthasa maibang isgene probita jahari mahurgene pronad raziyung dotu hozagane samsing ingti garampani constituency gene leja ka chedule zana Assam Dimahaso district North Kachar Hill Autonomous Council NCHAC gu election je makum tungkum chana jang kaije madai kre ke huji de set maige bamgu zana kre ke huji kre kana maide zana vote je seidai gule Zanagdere International Event Asia Music Summit makum tingkum chana jang kaije madai kana kyuge bamrabze North East State Nagaland gene let kulei zakachedule zana Nagaland gu Chief Minister Nefiru ne saje gdere International gu event Asia Music Summit Nagaland gene bamrabze State Capital Kohima gene hazik chumne makum tingkum chana jang kaije madai kana ke hazik ket gene hazik chumria bamgulei zakachedule zana North East State Nagaland gene International Event Asia Music Summit bamrabige ze Nagaland TAFMA mene let rakolei zakachedule zana Nagaland gu Chief Minister ne du countries cruise mingye mize Nagaland capital ge Asia Music Summit International Event bambige ze wang ra hange hagui zela muile za Ukraine kdai ge Russia manai Ukrainian mahrai te bigine Nepal ko Russian spy te luze Ukraine mezahrai te rahange tet bigine chuna chai chang dive mina hang de set zena Ukrainian mago bang ki ge bambe mina hang madai me lamuire leize Nepal kdai gu Ministry of Foreign Affairs nan znain du ke huzing kai summai ge salei Zana Indiaram gu sam kaha kibiki parliament gena Lok Sabha MP mina hang nazen znai submai ge suspended to kakdai dele ze kache dele ze chuna Indiaram gu sam kaha kibiki parliament Lok Sabha banai Rajya Sabha gena opposition MP mramze suspended to changdi be mina hai ke ze hang hadai ze ka chumze suspended to changdele ze kache le Zana India ramge COVID-19 subvariant ZN1 hararit gena kanrame chuna mina hang kaila dele ze kachule zai chuna India ramge COVID-19 subvariant ZN1 hararit gena kanrame mina hang kaimro geze Goa gena mina hang krejit set Kerala gena mina hang ket Maharashtra gena mina hang kele ze kachule zai India ramge znai sommai ge COVID-19 hararit nimpet kakdai me mina hai suruk ze hang krejze madai me ze nimpet kakdai dele ze kachule Zana Pakistan kdai guting tige Prime Minister Pungjabam bepe zana chuna kabang ki ge bambepe former Prime Minister Imran Khan ne Pakistan kdai ge makum tingkum chana jang kaije madai upcoming general election ge je constituency ka chum Lahore Mianwali zana Islamabad ge ne ntagule jaga chedule ai ge na mai ndui ke jing kaije ket ba mai ting chuwa ge de rein sa po zaloi gai dele pi gai zain kingai ni mele ne je to dele